Belai pi baros ka thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentakas ngi kilong. Pra kinong kershan ka UDP ha umsning constituency. Naki plastik tungjur samu ba Mohendro sa South Pa Arpoling. Hasora wer pajba kinong yalam ban kershan ka AITC. Ban mi ule no bala pendem ni umat hamadan election 2000 Arpulai. Tementai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Tangkat tu kat nisngi, bala penyasok akan hun ubah Sunshine Makri, bat penkriaan no eka umsning Constituency People's Forum, UCPF, hadirin ke jing penyasok jeng ka United Democratic Party, UDP, bat pan tiket ru naka UDP ban aireng, kumukertong naka umsning Constituency naka bantaki election, syaka ying darbar tauan ke jela, hau arhajar arpulai, kaken hun ubah dan kupar sumer, Kepala penlong do penlong senam ka UDP ha umsning constituency mentakas ngi kala rai ban kat ardiang wak ya ka perda balaju ka buram baros kata da ka barai ban ya klat lokno na ka UDP na kaliang jong uba don kupar sumer ula keno ba ka UDP kala yabbe uba Sunshine Makri mat iman kala kular ban ai tiket je ha ka election arhajar arpulai kat baya uba don kupar sumer kami patiaw issue Haka santari unai wing kumbah ndrius pangut kinong kershan jang ubah dan kupar sumer kila klat lokno naka seng UDP naka nika constituency. Mutasi, kumuna melamun do umsning UDP present umsning circle working present do the district bagi dekat do the central committee na penra pema akmat di presidencia hingga kershan bamrem tasni mangara kinong kershan do kinong kinong do parti umsning circle nalu tasni ngira mira Nada yang parti nama kau senyum, jadi AJ dalam apa? Ada, senyum sudah rapi nama. Kau kadang kesan, jadi syaraten, kuno nama pi, apa yang lagi prom, kuno lagi prom jadi. Jadi orang yang orang nomik mat, orang election, associate, ubat ini ke parti, usia pada syarikat ke parti. Namarbun kilong yeng hasor kim don shu ikikper thungjur nakaliang MLA ke Shillong West uba Mohendro Rapsang hakasngi sajan ula samre ki plastik thungjur rengkat bat ki tiar kper syaki South Pa Arpotili ki long yeng ki badon hakate ka constituency kite kilong yeng ki bayo ekini ki tiar ki laban thungjur habaranda ne hakano kano ka jaka bagi snobet hayeng hasam lapan syai pat baru Kumnu banung penleno yaki snap jhur bat snap pan namar laban penlong sebo yaki hayeng hasem. Yakini laban pendon kam sebo ban tungjur halayeng lasem. Bun ki briu nakani ka jaka kila yo jeng hikai halor kani ka rukom tungjur halayeng lasem na ki briu ki bala pentebet hakani kakam. Ki ofisar ka rep karyang kila batay haki pat ba hakani ka sngi ya ka rukom rep jhur halayeng walada mdon keper kumbalong syakinong kendong. Pun undai tangya Kaying long ying sembat nrei tu community hi barok kowe. Pilih don ke jingin selok pranong ya tung jing tung. Hapo ikut jeng pi hidong jeng pi. Ya selok ya form ya kowe ke group. Ya keli. Ya wajib tip kumno ke mi kumno ke jing tung jeng pi kumno ke jing tung jeng long within that group jeng ya we kentai senong jeng pi. Ya share ki ideas. Ya share ki semua ada pi don. Ya share ki jingli jeng tu. Yang tu group back, nak tu kejeng tung jumpi. Jadi ada kawai community development. Kemudian tangga idea macam tung nanti. Jadi ada idea jom community development, community get together. Kinong yalam kaseng All India Trinamool Congress AITC ki ba kuntup uba Charles Pengrop MLA President ba George P Lingdo MLA kila hiar sa sora ban wer pat ba ban kershan ki kertong jong ni kaseng hak election ban one house nam arjar arkulai uba Charles Pengrop ulayat hu hak pat ba bakani kaseng kan sawan hak jingsen syar hadin ke election uba George ulaong baki pat ba ki haban jit hapen ka TMC bat ke NPP Nakikam ki bala pau shena ke NPP kala wanra tang ki jingjat hagani ka jela. Menta kadon saka TMC kabala kular bat raikut ban syakri ki palba hadu pakut. Uba Harold Kongsen unong yalam kani ka seng hasora ulaong ba ulami no nakaseng kongres namar ba usliang ban wanra e ki jingroy bat jengkela hagani ka than kabala hiar arsut hakaroy ka pa. We need a change for Sora constituency. Why? We have been passing through 50 years from the statehood of Meghalaya. But still, I don't see any tangible change in Sora constituency, especially in this
the spheres of education, healthcare, road infrastructures, and unemployment. We want to give a change to these three agendas, which is the main agenda of the Tribunal Congress. And I hope people will vote for a change. And if you want to vote for a change, I need the support of each and everyone to make a change. November CH Marak ule no bala pendam nyu umat dan lum garo ularai ban aireng hamadan election arhajar arpulai na Chokpot constituency kabahab ha East Garo Hills district. November ule thu palba ba unyale na ka tiket jaka seng Republican Party of India RPI. Ule thu ru baka RPI kade ka seng san hima kabala rim tam hari India. November ulalong uwe ni kinong seng ya ka kenhun le no Garo National Liberation Army GNLA. Uday ubaar bandrung sa lempung election hadin u Bernard Marak ubala syakem dangshan ubadan hapatok hatura. Ulaong ba utrang ban syakri ki patba na kadeka constituency kabadang sadin haki babun kiliang kentop kajing duna haki school kilat ji sumar sukher ki bapang ki basitom kajing bambiang ka boarding electric haki ni kisan pos nam balala. Ulaong baka seng le no GNLA barka Aceh National Volunteers Council kila pendam nyu umat haka sorkar hadin ba kila penher serngiwi ki pat ba garo la shipos nam tam. Sana gongnina ni ba ri rammi sandiako amrami saako manderang pekulier nindna pekulier ongja dal tingting에 자능하니 졸랍 mamang dongjae ndakirang ngiha 어니면 적포트 그다 constituency 나그래 급번 constituency 다 랑어버 동자와 앙나 가사 급반이 아마 시족 마나가 버잣나 가사 아르 잣 바랑나 가사 텔겐 안드넨 방아 폿봉아스크 적포트 constituency 니 다알로 슈샤나니 안탕 칸카리 카이 뱅족 아르 든탕아니 고 라바 텔겐 하잘니 골드 그 탐블 슌 닌 데팟 적포트 바 든탕아니 고 자토 치나 야낭니 묵송아니 Ka School BSF Senior Secondary School Umpling kala rakhi ka tayo persya bamsam Vigilance Week naduk kalai pawai tarik Risau bat penkut hakasan tarik Naiwing. Hakasingi penkut ya kani ka tayo ki kena school kila shim ya ka smai raikut hakmat u Inspector General Inderjit Singh Rana banya kun persya ya ka bamsam bampong haka imlang salang. Lasam ru eki buskit haki nong job haki jengya ko paper baka school kala penlong. Ka principal Abha Sharma kala penpau ka jis ngungu ya baro kinong hikai berki kena skol ki balai shimbenta hagi program baka skol kala penlong baro shitayo. Bara kitu ki kubuan la poish ka bakot tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.